Hello everyone, this is Haptab Language Academy. The YouTube channel ናይ Haptab Language Academy. ኣብናይሎም መዓልቲ መደብ important prepositions. ሽዱሽተ prepositions ይቐሪብ ኣለኹ. For and since ወይ since and for ብዙሕ ግዜ ዝተሓዋሳን ሰባት ዘጋግያንን ተንካልኦት ሰለስተ at on and in ንግዜ ብዝምልከት ክንጥቀመለን ከለና የን ካልኦት ኣጋገይተን by ከም ራብዒተን ምስ future perfect ክንጥቀመልና ክንዲ on in ወይ at by ከም ንጥቀም ፈላሊና ክረክፍቲና ነፍስ ወከፈን ኣብ ምንታይ ኩነታት ምስሄና ቃላት ንጥቀመለን ትሪና መጀመሪያ ግን ሰብስክራይብ ግበሩ like and share ከምኡን Haptab Language Academy ናይ ኦንላይን ክላስስ ሓደ መምህር ንሓደ ተማሃራይ ወይ ሓደ መምህር ንኽልተ ተማሃሩ እንደኾነ ይኸይድ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ዘድልየኩም ተለይኹም habtabacademy.com ኣብ ዝብል ኣቲኹም ዝርዝር ሓበሬታ ትረኽቡ ተለይኹም ኣብኡ ዘይነፀረ ነገር ከዓ ናይ ዋትስኣፕ ነምበርና ኣሎ ደው ኢልኩም ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል ሕጂ ናብ ትምህርትና መጀመርያ since and for create إذا كلتا preposition ብዙሕ ግዜ ይተሓዋሳ እዮም ብዙሓት ሰባት ኣክን since for ኣክን for since ስለዚ ካብ ትርጉመን ጀሚርና ኣጠቓቕመን ኣነፂርና ንሪአ since መጀመርያ when some action started in the past we use since ሓደ action ኣብ ገለ እዋን ኣብ ሕሉፍ ጀሚሩ ፍላይ ስጋ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ present perfect ወይ present perfect continuous ክግለፅ ከሎ እታ ዝጀምርሃላ ሰዓት ወይ ግዜ ወይ ዕለት ክንጠቅስ ከለና since ንጥቀም okay ንኣብነት ሓደ ክልተ sentence ንሪአ since March 2019 I have been writing books since March 2019 I have been writing books ሕጂ እታ since ተመልክተ ዘላ ኣብ ብሉኣት ዘላ since March 2019 ንግደፋ ንዓገይትና ንምባል sentence I have been writing books መፅሓፍቲ ክፅሕፍ ፀኒሐ ኣለኹ መፅሓፍቲ ክፅሕፍ ፀኒሐ ኣለኹ ካብ መዓስ ስጋዕ መዓስ ዝሓለፈ ወርሒ ዝሓለፈ ዓመት ንፁር ኣይኮነን ስለዚ ካብ መዓስ ጀሚረ ክፅሕፍ ከም ፅናሕኩ ንኸነርኢ ግዜ ክንጠቅሳልና እቲ ግዜ ከዓ since ብትብል preposition ይስነ since March 2019 ካብ March 2019 ጀሚረ I have been writing books መፅሓፍቲ ክፅሕፍ ፀኒሐ ኣለኹ ካብ መዓስ ስጋዕ መዓስ ምዃኑ ኣብ ምሕባር ስለዚ starting point ወይ ከዓ እቲ ዝረበሉ ዘሎ action መዓስ ከም ዝጀመረ ክንጠቅስ ከለና እታ ንጠቕሳ ግዜ since since March 2019 ካብ March 2019 since last month ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚረ since last year ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚረ ስለዚ መጀመሪ ተርእየና ሓንቲ ኣብነት ንርአ many Ukrainians have died since the war started many Ukrainians have died since the war started ሕጂ ብዙሓት ዩክራይናውያን ሞይቶም ጥራሕ ዘለና መዓስ ኣበይ since the war started ካብዛ ኩናት ዝጅምር ስጋ ሕጂ ብዙሓት ዩክራይናውያን ሞይቶም ስለዚ ሓደ ኣብ ገለ እዋን ዝጀመር ኣብ ሕሉፍ ሞ ስጋ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ እታ መጀመሪት ነጥቢ መዓስ ከም ዝጀመረ ከነነፅር ከለና ንጥቀመላ ካልአይቲ for ምስ since ብዙሕ ግዜ ተጋጊ for ግን ሓደ ኣክሽን መዓስ ከም ጀመረ ኣይረአየናኒ for ንውሓት ናይ ግዜ ዘርእየና for express a length of time ሓደ ነገር ንክንደይ ንውሓት ግዜ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ይሕብረና ንወርሒ ንሓሙሽተ ወርሒ ንሰዓት ንክልተ ሰዓት ንዓመት ምዃኑ ክንገልፅ ከለና ኣክን since for ንጥቀም ኣብ ኣብነት ዝያዳ ስለ ዝንፅር ሰለስተ ኣብነት ንርአ number 1 I have been writing for 2 years እዚኣ ምስ ተቐዳሚቲ ኣብነት ተታሒዛ ኸይዳ ኣላ since 2019 I have been writing books ኢለ ነይረ ዋርዲና ሕጂ ኣብ ተቐዳሚቲ since March 2019 ካብ March 2019 ጀሚረ ሕጂ March ለና ኦልሬዲ ክልተ ዓመት ሙሉ ሕጂ መዓስ ከም ጀመርና ክገልፅ ከለኹ since ተጠቒሙ since March 2019 I have been writing books for ክጥቀም ተኾይነ መዓስ ከም ጀመርኩ ዘይኮነ ብሓፈሽኡ እቲ ንውሓት ናይ ግዜ ክንደይ እዩ ክገልፅ ከለኹ ስለዚ ናብታ ቀንዲ ኣብነት ንመለስ I have been writing for how long? For 2 years ንክልተ ዓመት ዝኣክል for 3 years for 2 years for 5 months ኢልና ንውሓት ናይቲ ግዜ ንገልፅ ከለና for ንጥቀም ካልእ ኣብነት ንርአ I have been working for 2 hours ካብ ኩሉ ሰዓት ጀሚሩ ስጋ ሕጂ ንክልተ ሰዓት ስራሕ ፀኒሐ ንክልተ ሰዓት ንውሓቱ ጥራሕ ነገርና ኣሎ ካብ መዓስ ጀሚሩ ዘየገድስ ግን ክልተ ሰዓት ምዃኑ
He has been driving for 5 hours. مش ساعات نوصل يجي نوحات نتيجة نزار كلنا فور نتكلم. بس أكشن مع اسكم جمرة. كستارتين بوينت. أما جمرة نتبي كنت أسكنها since هنا نتكلم. أوكي. زين كتاب حدث خلينا نيرن. حجة قصينا at on and in كرينا. باي ون لك أبقى وان نجزي. أتعينا نتكمل جزية بس لذي أبقى لك فلا مس in at and on دقاقي نتبلو عماتي. هذا واحد رأيه. at نزتو السنة ساعات. He will come at 7 o'clock. at حنتي point of time. حنتي سنتي ساعات وسنتي جزية. تكون كلا at نتكلم. The shops open at 9 a.m. at 9 a.m. ساعات جاءتي. حنتي وسنتي نتبلو نتكلم كلا. On gun. We use on with dates and days. Dates and days. مش علتاتن مش معلتاتن. Okay. We'll start on Monday. Monday هنا at Monday in Monday هنا on Monday. We'll start on Monday. They don't open on Sundays. They don't open on Sundays. وإذا she was born on Christmas Day. On Christmas Day. هنتوس انت معلتها. لأن معلتات انت كسكلنا on نتكلم. We will start on Monday. Sony كنجمرينا. They don't open on Sundays. سنبت أي كفتونيهم. She was born on Christmas Day. ديون ولا Monday Tuesday نقول معلتها. لازم معلتات نتكسلنا. علتات كنت تكسلنا. هنا نتكمل. رابعية أبنه نرى. I was born on January 20th. January 20th. علتات نتكسلنا. حنت معلتها تعال. الذي on January 20th. on 20s نحر زي بالله واحد راح تبغينا قل وانا انتكامينا أبزاز نرأيها in is used in a variety of ways زي ما قلت لكم in as you سفح هنا functional law بحافة شو قل إنه واحد بالك زي كنت أكسرنا at the point of time يعني حنت وسنت نتبي نايك زي تكون كذا in قل no way نعمل in a year okay I'll try to finish this in a year نزي عمل كل دقني نوحد بلا extend هنا time كنت كسرنا in تكام جن بزح فاتلو كفافي نهرين بتد كدامي كفلتات معدي نعمل in the morning in the afternoon in the evening كنا كل شيء in تكام we don't say on the afternoon or at the afternoon in the afternoon I will do it in the morning I will do it in the morning. No, sorry. They can't start the work in the evening. أبدأ تري صراحة جمهور يقولني يعني جميع خدوات لهم نقوها جمهور له لما بالماتيو. They can't start the work in the evening. مشت كجمهور يقولون جمهور أكلني. She might finish in the afternoon. ده تري تود تهونه. She might finish. Might possibility. She might finish in the afternoon, not on the afternoon, not at the afternoon. At the afternoon, نعملنا. On the afternoon, نعمل. Afternoon, كل جزء article زخل له in the morning, in the afternoon, in the evening. كله مسواره. وراح نتكلم ناخذ شيء in كان. Class start in January. Class start in January. Class ويتمرتي. Of January الطريق كجمري ويجمر هذا this present simple class start in January تمرتي of January جمر business is at its best in December business نقدي of December أو كشمح ماتيو لا عليه درجة يركب زيادة business في الزيادة من خاصة له مبالي business is at its best in December in January in February in March نتاور حتى رئيسنا علت رئيسنا قل واحد يكون معد توصل لله خمتي قديم نظرانيا on نتكلم أوكي كذا with years مش عمتات نتكلم كرناها in نتكلم The European War started in 2022 The European War زي أوروبا كوينات أبكل تشحن إثنان كتان جميع The European War started in 2022. Eritrea got its independence in 1991. Eritrea, شحن جاتين تسعة حدن.
ناسنتا رهيبة. Eritrea got its independence in 1991. الذي عمل كونكولو in نتكلم. كال functions. Other functions وكنا خالد كابز تاسني وساها نتكلمولينا. لأنه they will come in the near future. They will come in the near future. أبزار بعدين. كموسيو. They will come in the near future. أبزار بعدين. كموسيو. كالي تابنت. She will be here in a few minutes. وترى اللي كان سبتها سبلها. ساعات نحسب سحلوا عيني. ساعات ترى قدر صدق قدر تليو. You say she'll be here in a few minutes. حاجة لا ضايع مسيا. Okay. She's on the way. In a few minutes. هذه future time. تكسرنا أكثر عقمتها in نتكلم. إذا ثلاثة prepositions بجح زين. كلنا جرامر مساحة بهذا مسائل. إذا خلص مساحة مقدم بستفع مقدي قلتها. باي بجح زين مسألة تحلنا. أبقل أوانجن مش جزء وجزء تكس الطعام الله. By is used in future perfect to indicate the time of completion in the future. هذا نجار مسائل كل تخينوا. تزود على لكماش توديه زر كور جزء كنت أكسرنا. I will have done. I will have finished. Future perfect كم هلا كل جزء نتيجة باين توصل. أو من الزيارة هنسرنا I will have published 30 books by 2030. I will have published. هجي مس future tense كل فليبلي. I will have published. أبقى تشحن already ثلاثة مصحفتي احتمال كلية. جناتي بدب ثلاثة مصحفتها سفعلنا توسينة مع سودهم. أبقى تشحن ثلاثة ويكميو ودول ثاني by 2030. 2030 هم خلاص already ثلاثة مصحفتي احتمال قبل الرحمة. I will have published 30 books by هجي by منابت مس simple future أتحجنا حرية تسوي جن نجيان ودقدم. The mechanic will have repaired the car by Monday. The mechanic will have repaired the car by Monday. لومي عربن تغينو. mechanic كلامن سنبتن سريع هو داعي. كلام كجملة يسرح كلتا معدي أحبس ذلك لنا كلامن سنبتن سريع. By Monday read the language. So he will have finished. He will have repaired. أعري وديه كلي سوني. هذه كلمة سوني كسرهم هاني ذي. نزين نرى كنت عم تدركوا مس simple feature وعادي نحرين أقدر أسي أمن الصارن كحزنا مثلني. I will have published. أكن بعد I will publish a book in 2030. I will publish a book in 2030. سيرنا أبقى تشحن ثلاثة مصحف تعتمين. إذا مصحف تعتمل ليش تشحن ثلاثة. I will publish in 2030. أب تعمل تيامات. in تنا by 2030 جن كلمة 2030 أبزر عنها توديو 2030 ريد لما هجي future simple future I will publish a book in 2030 أب تشحن ثلاثة مصحف تعتمين أب تعمل تيامات. I will have published by 2030 جن كلمة سرح نجمع ولا بمثل الله تشتغل حتى نقولي by 2030 جن 2030 متسألة already صح تفتي من الله هذه that's why we call it future perfect. A future perfect راح هنا by 2030. دخلت أبناء رأي the mechanic will have repaired the car by Monday. تقولنا لنا كلمة سوني كلام مثلا سريع قدامنا سونيس ريد هنا كنت كمان لا وين كنوشتا نقوله لي بنصارون the mechanic will repair the car. تقولنا the mechanic will repair the car on Monday. عرمتنا صباح عريلنا نو كلام كارس حلني سنبت ما كارس حلني وما دات مكان سوني أصلا حصل. Okay the mechanic will repair the car on Monday. سوني صراحة سوني فود داري ودان we don't know أبصراحة مكوس مات by Monday تلاقي بفيتشر perfect سوني وتودي أستقرب من الله يعني الذي feature perfect كم كنا by لازم زي أبقى الأوان تودي ذكر نجا كل كده by the preposition تكم well جانا نتم شديش prepositions مسجدين تأثروا. I hope they are clear. كذا prepositions now we كذا مرت مرتجنا. Thank you very much. Have a nice time. Bye bye.